ko jama o gelo wondema ka ko diina men tawo ko diina mahika e hoore finde e hoore aqida e hoore finde no jeeya noon e finde nden gonɗingol ko wirni ko ɓe mana dewal neɗɗo tan kewontene masengo ka newgol ruuhu makko on ɗum ɗon hino mawni hino hitti ɓuri dewal yaasi on ko fiyon ɗum ko dewal ruuhu yankowa ngal wawata duñude tere ɗen ha dewa watte koɗe yamira goɗɗo wata ƴettude million ji ɓoggitira saabi Allah so wona tuma o hooli to kandir wonki makko kandir ɓerdina makko wondema himo mari joddi mawnude ɓuri ko jonni ko sina ɗum o jonnata jon noon ko ɗum waɗi si tawde noon ko ɓura fodede ko ɓuri mawnude ko wona yanganede kon koko wirni na ko reena aljanna oɗo aljanna mo Allah subhanahu wa ta'ala kodi e gore makko koko wirni ko Allah subhanahu wa ta'ala da'i ba'da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya ladani ɗum ko aljannaji ɗi kanko Allah subhanahu aljannaji ɗi nema mo ñiiɓi ɗi kanko bajjo seniiɗo o foti jiyaɓe makko ɓen kono noon kaka wirnande ɓe yaadi o wirni kono o wi ndarolle innahu kana wa'duhu ma'tiya fotore makko ndellende laato ko nde reyi jon noon ko sembinta on ruuhu ngal gonɗinan iman on tiiɗa no jeeya e muɗum dewe wirnide tawna waɗeteɗe yeeso yimɓe mana no jeeya e ɗen dewe masalan juulugol jamma heɗɗodirgol e joomam ko sabu relation wonɗo hakkude ɓiɗɗo adama kañum e jooma muɗum kono o relation tigiri o heɓirta doole ruuhu makko on heɓirta doole finde nden tiiɗa gonɗinal ngal mawna on sa o wawa darade waɗa dewal yimɓe ɓen ko ɓe ɓurdata ko relation wonɗo hakkude maɓɓe on e jooma maɓɓe kelema sengo ka ruuhu maɓɓe ko ɗon ɓe ɓurda ma ko wona yeede kon ka yaasi gueɗe jon noon ko ɗum ɗon noon waɗata ha o wawa wadde ɓijji ngalɗin ɗi nde tawno gonɗinɓe ɓe fewdo nelaɗo sallah sallam sahabaɓe on quwwa ruhiya ɓe mana ɗen doole ruhuyankeje wonɓe ɗen ka nder fondo maɓɓe ka ɓerɗe maɓɓe ngal gonɗinal tiiɗungal mawnungal addunoɓe ha ɓe waɗi piiji ɗi tawata ɓe jooɗaki ɗum ɗon ɓe wi ɓeɗo ɓe feeti ɓe wi ɓeɗo laafde wa ida qila lahum aminu kama amana nnasu qalu anu'minu kama amana sufaha si ɓe wiyama wondema gonɗinire wono sahaba ɓe gonɗiniri noon ɓen gonɗinal ngal mbeɗe wakkili kono feetere nde ɓe wakkilaki ɓe mana ƴettugol ko jeyi fof okkitira fii ko yiyaani kamɓe ɓe koɓe wi ɗum ɗon feetere no ƴettugol wonki muɗum naɓa jomba hannde a yidaade e ɓeygu ma yaha hannde fewtodira e kafaje ɗen ɓennu noon ɓe wakkilaki o gelti joni noon piiji kadi fof sutano aden gooto fof sutano aden gooto o heƴa o résista on gelke ɗum noon kadi haɗa e doole gonɗinal ruhino e makko ko relation mo jogati kanko e taguɗo kammuɗi jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi mo anndi haɗay wirtindirowo jemma e ñalawma on gelke taguɗo kammuɗi jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi wonɗo memminde palñitede won doginde ɗandiyan mo ɓuri imana ɗum ko darino ñosimo ko ɗon anndi ɓay annabi Moussa ƴetti yimɓe mum ɓen iti yaltugol e nder Égypte ɗaari haa ka jamma doole Firawna en e fof majji force makko on fof witoro e ɓaawo ɓe yii jokkunoɓe ɓe bani Israila en hade dowdi Qur'an ay wa qala ashabu Moussa inna lamudraku wa yimɓe makko ɓe en hewtama tan ni fi men bonila min qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin yo wawata wonde fii kala faati hewtiɗo solution on no jungwaɗo gelke sanga mbileɓe Firawna kambu no wi taƴƴiteyde luutinira ha gasi kamɓe ko ɓe wino ko faqdima anta qad innama taqdi hasihi lhayata dunya wonno ko fatata wadde o ko ɗo wawɗa desinude si yawtiɗo awata ɗo yawtayde on gelke
donc sifa ɗum ɗon fof ko tiiɗinta noon gonɗinal ngal ko relation hakkude jiyangel ngel e jooma makko no jeeya noon wimana nokku ka tawata tan imanu neɗɗanke o tiiɗay o hoolo jooma makko ɓe huwodira kanko jooma makko ɓe huwodira ɓe namtodira tana ko jemma juula on andi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi wala ɗo ɗono ka wahayo ka o fet surtout muzammil wande ko ɗen jeeya simoje kadiɗe fippade e qur'an jeli Allah subhanahu wa ta'ala wiwnomo e mbiɗo faala en hettodir واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا janto inde jooma maɗa nden hettanoɗa tertoɗa woni fof waɗa sera ange makko hettodira ngel e tawde noon e nder suura on Allah subhanahu wa ta'ala no sifi e sa'iji kaɓe ɓurata hettodirde no daari inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fi an-nahari sabhan tawila ngel Allah subhanahu wa ta'ala o holli wondema sa'iji jemma ɗi ko ɗin ɗon ɓurata hawrudirde feppodirde ko yahdata e wonki maɗa tin e ruhu ma on e gonɗinal maɗa ngal e jooma maɗa toon ɗon no wawi hettodirde namtonde ɗum ko waɗi noon no wodanma ñaromaji ɗin fuɓɓanɗe ɗuuɗude haajuji ɗuuɗude eɗa emmo ɗo saftino fi jantagol inde Allah miijito fi makko tum ɓayna bon Allah jeengo noon tum sabba pour e on addama ɗo fof boni man ɗum sonnaji o wiya maaroɗanni ɗum no fof boni o kelke kono e 3 heures 4 heures du matin maaroɗanni wottake ɗon ko onon tum sabba pour e wottaka ɗum ɗon yimɓe ɓe yo faamu wondema juulu ko jemma o imma ko jemmatal o ko goɗɗum ngo kadi noon e nder dewe ɗen ko tiiɗinta ruhu neɗɗanke on e imanu makko ɗum o hoolodira e badɗo seniɗo ɓe hettodira kadi ɓe nantodira kadi ɗum hino wona e nder jemmaje ɗum waɗi wona ko bana ko hunde andande andirande jeeyaɓe Allah mum ɗuɗe waɗa e muɗum dama ko jemma juula ayde Qur'an nodduɗe e dara ko jemma juula ɗen ɗen ayde no ɗuuɗi ɗe watta sifade ɓe ɗuuɗi ha feƴƴiti no jeeya mum innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun ngelde Allah subhanahu wa ta'ala ko daari e jiya ɓe huloɓe Allah ɓe ɓe nder aljannaji e canɗi ɓe laatinoke adi ɓe hodde ko aljanna toon inaynoɓe golle innahum kanu qabla dhalika muhsinina ɓe laatinoke ko adi ɓe hewtake aljanna ɓe natte nder toon hay ko ɓe moƴƴinaynoɓe Allah sifi hunde wotere pet nde ɓe laatino himɓe waɗa ko ɓe moƴƴinayno ko hewtinoɓe toon kanu qalilan min al-layli ma yahjaun ɓe laatinoke ko seeɗani e nder jemma on wonno ko ɓe ɗawa wa bil ashari ka wedde hum yastaghfirun ɓe insinade kadi taw hewto e nder no wiyata hare kadi ɓe nder insinako woodi yoga e jeyaɓe Allah ɓe Allah subhanahu wa ta'ala sifi fi muɗum sifi sifaji maɓɓe ha gasi yimɓe ɓe ɓe o manti o dambi e makko kanko baɗɗo seniɗo o jeyniɓe ko woodi kon fof ko kanko jeyi ko kanko tagi walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ko kanko woodani ooli ko kammude ɗo e kooli ka leydi ton kono mo hertina goɗɗum mo hertinana hoore makko goɗɗum e ko jeyi ɗon ɓeyɗo ko jeyaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala hertinani hoore muɗum ko waɗi noon si tawi Allah daari wa ibadu rahman on gelike on andi ɗon ɗi mudafon ilay bimana jeyaɓe Allah ɗum ko teddugal ko daraja yo Allah wi jeyaɓe Allah wa ibadu rahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama Allah subhanahu wa ta'ala ko sifaji ɗuɗuɗi labaɗi woni ko sifiɓe e lannode suratul furqan on gelke o sifi sifa arano on ha gasi yettoyi kanko paddo seniɗo o hikkiti ɗon sifa fi juulugol jam walladina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama nde daari ɓen jiyaɓe Allah ɓe anndanɗa hoore maɗa hiɓe bimana hiɓe yara kawre leydi ɗo needi e neetaade e newaade wona yimɓe layi fuɓe fof wala fof ɓe yaanoɓe kadi mo nanga hay hunde o ngeli kay kono ko e hoore ko ɓe mari haajuuji kon fof yaadu maɓɓe ɗum ka hoore leydi ɗo ko yaadu neetiiɗo newiiɗo wona
cowotoɗo cikkotan waɗi paɗinji 5 kilo no sika kañum darde kammu ذلك عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ستاي مات يانك ان يوتي بكم بيوتا كون كو وندي كيسانا كو وندي غير ما يوتو ذلك الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ben waala juulande jooma maɓɓe ɗo wona ko ɓe woni waalde juulande joom maɓɓe on ko konnguɗi kalimaji qur'an ɗi allah gollitiri e aya on ɗin ko ɗin ɗon hana no wodde istisna no wodi ko ittita nder ton ko allah ittita nena ɗon kon ittanama en fof ya ayuha muzammil qumil leyla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila ɗo fof ayaji qur'an ɗeno yewta fii juulugol jemma juulugol jemma ngol bi mana ko hunde hettude no daari ayo suddi ɗo suumi ɗum woni rasul sallah sallam immo jemma qumil leyla bidukhuli al alif wal lam fi kalimati leyl fi hadhihi al aya asbahat hadhihi al kalima kalima mu'arrafa de annon to e ma alif on wonde ino nafa moɓugol no nafa ayingol no nafa tentingol kadi ko muɗum ko wiyeten ko yani waɗo stekel mo waɗa mo waɗa yani jemma on ko fof makko immo juulamo siwa illa qalilan siwana seeɗa karam ko ɓe wi'i ko haqqe wonki kin ko ki hani fowtagol ko kanƴe haqqe sonnaɓe makko ɓen wonɓe ɗo hettude si ɗum ɗon iwi nder tan ko rutti ko yo allah hettu kono noon woni bi mana ko aya ɗum wi'i ɗo se waɗani hakkille qur'an oustad en tawa ko heewi ko nde allah subahana taala no yewta fi aljannaji ɓurɗi laɓede e nemaji molanaɗi maralji ngalɗinɗi ka foti majji ka weeli majji en tawa fi juulugol jammagoy natora e nder ɗon en tawa so gari ka sorto sajada allah subhanahu wa taala no yewti fi jiyaɓe ɓe tawata o wi hiɓe pottito darde maɓɓe tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun on belki allah subhanahu wa ta'ala o yewti ɗo fi jiyaɓe makko kadi ɓe wi ɓe ɗo hiɓe pottito danɗe maɓɓe ɗe bele bonji maɓɓe ɗi hiɓe nodda jooma maɓɓe khawfan wa tama'an bimana ko ɓe huuli e tanaji wata hewtuɓe ɓe wiide allah dandumen moƴƴereji ɗi ɓe rerɗani ɓe faala ɓe wiide allah hokku men allah daari ɓe ƴetta e ko allah ɗon ɗo gaskiro kon ɓe sakkoɓe dépense ɓi ande allah daari ɓen ɗon noon wonki hay gooti anda ko ɗum suuɗanaɓe ko maranaɓe e nemaji tata ko yi ɗum ɗon fof no tindini wondema juulugol jerma on ɗum ɗon ko hunde labade tabbitunde e qur'an ndenaga sallama yewti fi muɗum ganda goto wi fi aduna on ɓurodirte ñalawma fi jemma on ko fi lakara on ko jamma ɓurodirte gayɗin ko jamma ɗi andite ngel ke si tawi yewi ka kutoro gueɗe juula nda hirude ha weeta ange yimmiɗo jamma on na on gode wonta gotu ko ɗum waɗi joni yimɓe salatu sali yimɓe moƴƴuɓe andirama juulugol jemma imam ahmad bun hanbal mo kawtirno e mawɗo goo ko ɓe welti ɓe juulayno jemma ɓe hawrayno e ayde qur'an ɓe ɓe wullayno ha ɓe mapoda e hoore maɓɓe ɓeyguleji maɓɓe ɗin doga yahanoya oya masalan si tawi imam ahmad bun hanbal e nder ko juulata jemma kon hawri e aya wulli e makko ha ɓeygule makko ne sikki o wullay ha o maaya o e mawɗo ɓe yanoyta ɓenno arbatno kadi imam ne weyte e ngal ɗo ɗum mene huddata faa on ɗon wara jeeje imamu haade o muñintinnama o hawrina wullugol ngol kana fewi si tawi ko oɗa kadi heeɓi sifa muɗum on ɗon kadi bi mana o jogani o yahdi ñande ko imam ahmad bun hanbal e nder naafiloji maɓɓe ɗi hiɓe naafude ɓe hawroye aya aɓe hawniɗo malika suratu zumar galla ta ɗo wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasib feeñana ɓe ko allah koɓe sappanon imamu on ɓay yewti on aya o fesi ha tawi no jeeya e mana on aya ko tuma goɗɗo aroye lakara no felliti no hoolina tawi aljan sabu golleji makko moƴƴiɗi o waɗi kono aya ko sappi ko heferaɓe wonnoɓe ga majji yeddi allah subahana taala gueɗi ko faala sikki wattake e hunde ɓe aroye tumɓe nanga on gueɗi ken wawi situation ji wayli tota ni tawan sappanoɓe wiye wonɗa boggol kana ko sappino few jonnon ko ɗum woni mana tafsir aya o so gari ka suratu zumar imam ahmad bun hanbal
huli aya o nari maana on makko kanko tigi hagati o say office ha be ngol ma ko di hore muɗum ɓe yahano yamawo ay mawɗo ari hagati o yimi ima koye jam honɗu waɗi o wi a nanani ko Allah wi ko a nanani ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko feeñanaɓe ka Allah o jangani mawɗo aya o hagati o firani mo mawɗo o ronditi juɗɗe waɗi sowru tawi joni ko imam ahmad e fof joni halkodirta jeeje arɗo jeeji ko ɗoɗa o wi ko yimɓe ɓe no ara e alakara sabu golleji maɓɓe ɓe waɗi ɓe tañjini ɗi moƴƴi ɓe naata e aljanna daaro e ha tawa ko yiite ɓe suti imam ahmad o aya o fewta sina kan on saɗi fof ɓe waɗi sowru ɗum ɗo fof ko yewtirde ɗum ɗo ko jamma on guelo wondema juurgol jamma no andira yimɓe moƴƴuɓe no andira salafu salih koko hunde hawnide gorko mum wongol ngaari no jeeyamagol jamma woni noon telema sengo moɓugol baraji e telema sengo hettodirgol e jooma muɗum ɗum hino tabiti ndaari ɗo tun e telema sengo rasul sallllahu alih w sallam moƴƴere nde Allah subhanahu wa ta'ala fodi nelaɗo men sallllahu alih w sallam e moƴƴereji mawɗi darajaji towɗi nela satama faala telema sengo Allah no woodi e nder aljannaji ɗi par sabu aljannaji ɗi naaɗi goɗeɗi fotata few hiɗi ɓurdi peskere aya on tabitini انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Allah dari ka adna ɗo ko honno min ɓurdindinni yokkati maɓɓe e dow pelle ɗo kala yettiɗo o fof no fota ɗo o wolnima fenani kamɓe ɓe ɗum kaka miskino ka ɓuraɗo muñintinno fof no fota yette ngalla haray ka ɓuraɗo fiyo ko fittana gonɗi kono pellettagol nde potaaɗo aya jeɗen ɗum ɗo tabitini kadi e telema bangeji ɗi fof ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓurdindinni kono ɓurdindingol makko kono mari hikma ɓayi no tabiti ayeje ɓurana kuy wonano alfaka sofru yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna baynahum ma'ishatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya on ngeli ko masala on aya ɗon eno sifi fi ɓure ɓorondiraɗo ɗen ka kono hikma o liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya o kalima sukhriya fi hadi al aya bimana wona jalluɗo na jannori ko wallidirgol o manam ɓe musirdikum donc ko sifano ba on musirde anko ka sorti ibrahima ne o jomni gooti on gelke no sirti la yaayuha sina la yaskhar qawmun min qawm on ɗon sukhriya ɗon ko goɗɗo gon on gelke wandi konngol qur'an ɗi ɗi serta mana e mbay kadi employé donc Allah subhanahu wa ta'ala o ɓangini ɗo wondema ko fiyo huwodire ko ɗum woni ngal ɓurodira ko fiyo par ce que fof foti ala yannaɓeɗa on ngeli si tawi fof foti laamu foti jawdi foti darde foti ngare foti gandal foti ƴoyde ala yantaweɗa sabu a noddata cabinet ma heewata noddamo fottayidi fof wiya yo husitade cabinet on donc kono Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ni fi hundire liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya kono ɓurodira ngal ngal woodi ngal tabiti donc ɗen aji ɗo ka sokuru ɗon so jangi aya ko hikkiti yeeso kon en tawa ɓurodiral ngal ko aduna no ɓuri ngal kala par ce que Allah daami wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un bimana aljannaji Allah ɗi moƴƴere laakara ni o nden ɓuri moƴƴude kala ko heeɓi ɗo misal ngal yonani en ko tabiti hadis mo imam muslim filli wondema si aroyama ñande tan natoɓe aljanna naati natoɓe yiiti naati woodoye yaltinteɓe ka nder yiite adde ko aljanna si ɓen ɗon noon ƴawnoyte ɗon ha luttoya gooto ta si on ɗo ƴawi ka nder yiite luttuɓe ɗon ɓen ko ton luttata andi kon ɗo sakkiti kon ɗo woni sakkitiɗo finata koɗo aljanna on ɗon Allah weeyo aljannaji ɗin lanni baɓe ɗen to kam ka wala yaade to sakko o deran so goɗɗo ton heɓa no noosira joni tan kadi yoɓe ndato so heɓay seeɗa Allah wiyemo yo yeɗo kala ko faala o yeɗo kala avion compagnie ji hôtel ji banque ji fiwɓe labaɗa kala ko faala kañum e wuurgol har mayata nawnata kala ko faala wayno oynallam wala ko ɓuri ɗum o fokkiti noon Allah e sabbal anna anndi aduna wini aduna e ko woni aduna ɗum fof kala boxitiji e ressource ji ɗi fof waɗe en valeur ha gasa kañum e banque ji muɗum fof muɗum e building ji wona mannata noon anduɓe ɗum fof kañum Chicago e waytata ɗum wayi ngaruji aduna allan fof multiplié par 10 watte hoore ɗum nawiya débude ɗo to affaire o nga gasi ngeli fe joni noon ko ɗum ɗon gonno ga sendano joni noon jaɓuɗo ɗo muño jaɓɗo ɗo muñoɗa ɗo haray programme o gasi o sikka mo ɓuri nelaɗo wonde e nen on ngeli fe donc ɗum wasi Allah daali wa rahmatu rabbika khayrum mimma yajma'un ko ɗum kadi wasi aya o wi ka sort bani israila ɗa
walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila no ɓurdi bes tere masen kal aljannaji Allah daal no woodi woɓɓe jiyaɓe Allah wiyata ɗum darajatu ga maana martabaji maɓɓe ɗin kadi ƴewoyta ɗon kadi hewtoyta toon e nema e hôtelji e teddugal no hecci luttuɓe fof natuɓe ka aljanna joni noon ko ɗum waɗi noon naɗi no tonɗen hôtel no tonɗen place teddugal kowoyagal ngal Allah foti goto fette jiyaɓe den nanangal Allah maɓɓen ko ɗon faata ɗon haray kala ko wiyete salihinayi ndiri wali en ndiri ɓeɗa e ndiri ɗon ko affaire annabiyagal o guelke kala e maɓɓe no faala dokko joni noon no wuji yoga e annabaɓe rewɓe Allah ɓuri ko nanaɗo rew kono annabi num duuɓi ko aya o wi kon falabi safihim alfa sanatin illa 50 ama ma donc sotman ka duuɓi temeɗɗe jeenayi duuɓi capanɗe jeenayi nuwono rewde Allah o yeddade e woɓɓe goo kadi annabaɓe kadi ɓurɓe mo rewde par ce que kanko duuɓi nogay tati o rewi Allah subhanahu wa taala duuɓi nogay tati ha hakkude annabako mum e feƴƴingol makko ko duuɓi nogay tati ɗum ɗo ekkodirtake dewal e rewɓe ɓeeɗaɓe fof hiɓe faala nokku gotu mo faala ha o tori Allah subhanahu wa taala ɗum ha kanko nana sasa maɓɓe maaki yo waɗanɓe campagne kala ka nanɗe noddinama jambire noddinama mum si gasi toranoɗen ɓe place ɓe on sayɓe maaki kala waɗanno ɓe ɗum ɓe ƴettanimo garanti ɓe tapano hen ñandema ɗum no holli waɗanma oɗo nokku nelaɗo faala hitti Allah subhanahu wa taala yettoye nelaɗo mum wondema somo faala ɗum so faala so waɗanaka campagne riyetimo ko waɗa naɗa aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi lleyli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashkura kala findingol ɗon ko on aya ɗon sifi waktuji farilla ɗi joyi sa'i majji kadi julate ase natande jetade sabu gol yettoy noon Allah taari fi ɗuma noon ko winoɗa ɗa ko falɗa ko wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda subhanahu wa ta'ala taari immo jemma wakkiloɗa tinnoɗa waɗa dewal juula hawnaki ka joomu maɗa koye makko faɗaɗa na yimɓe maɗa ɓe mbaɗani kamɗa pellette le Allah subhanahu wa ta'ala fodimo hen ɗo to place on kono pellette le darino jemma ɗum ɗo haɗa tindina wonde ma ngara ko jemma ngo juuɗa ɗum ko hunde andade wowade e nder dewanga tentinima noon ko tawata kanko rasul sallah sallam o yowiti e ɗeɗo jemmaji sappo sakkitiɗe eɓe tentini e muɗum eɓe yamiri ngo ene Aisha radiyallahu anha ɓe fillike ɓe maaki wonde ma ngaraɓe laatinoɓe tumande suumaye o ari ha nutti balɗe sappo eɓe findinaynoɓe ɓe tinnoɓe e dewe joni noon no wowir noon ɓe wowno waɗde salatu tahajjud jama iyan mana juuɗe jama no wowirno en hikka noon e rowani e ɗiya leƴƴi feƴƴuɗi no serti sabu ɗum ko ari ko sabu ɗeɗo nawnaani joni noon ko adi adi kon taw yimɓe no yo faamu kala julde farila ko nde ɓuura yiɗede ko nde ɓuura tentinde ko moƴƴude kaka juulede kala julde naafil ko nde ɓuura yiɗede nde tentinaki muɗum kaka nder suudu fama on gayida ɗon taw anda ko ɗum taw non woniri taw on gueleke ko waɗi noon hay oɗo salatu tahajjud oɗo qiyamu leyl nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko juldi e sahabaɓe nge muɗum ko nde watta joni noon janggo mum ɓeere ɓe sabbimo o ronki arde on sahi ɓe sakiti gonɓe juuɗe maɓɓe ɓe juuli tawi ɓay ɓe landama ko jonɗo ɓe maaki julde nden no laba ha feƴƴiti ɓe huuli wata Allah farlude ɓayna fof gaynoyta hinde laba Allah no yinde nde mari moƴƴere nde mari balaade ɓe hulita taɓe jokkuɗon ha Allah wiya fatene ɓe woni farinna ɓay yurmede maɓɓe ɗen kamɓe rasul sallam Allah wi babil muminina rawuhur rahim ɗum battinayi hay e dewe ɗen ko Allah subhanahu hay rewgol Allah nominaɗo no yurmini e nder on guelke joni noon ko ɗum waɗi kamɓe sa'i maɓɓe seydna Aboubacry ɓay lonti en ɓe jokkiti e ko nenaɗo won noon seydna Omar bun Khattab ɓay aroyi inane al mufakkirul islam ɓeytamo le penseur de l'islam neɗɗo Allah yañino sala marno hakkille mar faamu o gaari kadi marko hakkille ha piji ɓuuri onen so tii ka nder diina ko tawata yande nowka ɓaawa kono ta bindi no tabintini ɓayi nenaɗo hakki aleykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ir rachidina al mahdiyina min ba'di on guelke ko ɓen noon kadi watta ko naabide wiyete ɓen naywoɓe ɗo joni noon seydna Omar bun Khattab o moɓinir sahaba men ha gasi ɓe fuɗɗiti salatu tahajjud o ko jama ina ɓe maki nela asa sama ko hulno ko wata fatle joni noon ko kamɓe woni annabi o hay kippotaka hoore makko tan o fatle fuɗɗita on guelke
joni noon ko ɗum waɗi fii oɗo confinement ɗo corona ngo ari ya bonnitaali juulugol ɓeeɗo jemmaji de sappaade muɗum ɓayɗo ngandi hikma mum on kadi kono ɗaɓɓitugol jemma gooto ɓurɗo teddude ɓurɗo mawnde e jemmaji ɗin fof ko wiyete jemmaɗe qadr jemmane ɗe qur'an enen tippinaade mum no alen wi noon inna anzalnahu fi laylatil qadr min tippini nde alqur'an aɗa jemma laylatul qadr joni noon nena sasama ɓe magano sahaba ɓe darɗe yeeto ɓe fi jemma laylatul qadr ɓe ari ha gasi nena sasama yejjiti ko honde tuma ɓe maki ɗaɓɓite jemma on e nder jemmaɗe sappo sakkitiɗe nen ɓuuɓiɗe ɗen ɗum ko makko maɓɓe noon makko maɓɓe kamɓe nena sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no gasa koɓe wiya ko derano yejjita ɓoydita ɓuran taɓɓitina andal sanon ko rewga fala sarsa illa machallah ɓeɗen janne ala yejjitata sa koɓe yiiɗi a yejjita ɗum tawa ko allah subahana taala yiɗi o yejjita tawi kadi ko hikma kadi sabu si andano ko jemma ko hunde musidɓe yetto jalloɓe no gandi ko amadou ɓe aani moƴƴa noon musidɓe yetto jalloɓe ko nden jemmala ɓe daarayno ɓe ara ɓe juula e mayre joni si ɓe nawnima ɓe maayi ma ɓe heeɓi nganto goo hay pus heɓaade joni noon yoɓe juuɗi jemmaje ɗen e fof majje perdete harayɓe hawrondira e jemmaɗa ba donc ɗum waɗi si tawi oɗo jemma ɗeɗo jemmaje sappo nena sotama no imminayno ɓeygol nen ɓe wurnata ɗeɗo haray noon kala yo aran ɓuri muɗum juula ɗum ɗo tiki no wawi juulnude ɓeygol mum nden e andir suudu o juula ɓiɓɓir koko waawi dari bakkoɗo o mata yessarani jange ko newani on kon e qur'an han hay hunde arade e nder ka diina ko satti sowona ko neɗɗo satti ti fof no newi dali yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra allah subahana taala ko fandani ko newani o faldaki on sattede on tigi juula ɓe ko wawi ko juula data nayi yirto watta kadi darde ne wona darde jeete waɗa sappo e witto waɗa sappo e goho ɗen ɗon ɓuri tabitude e nelaɗo sallallah alih w sallam ko ɓe juuli jamma ko garmo goɓɓe noon no addi yewtireji pus tuugi kañum kadi e ayji hadisaje ha addi kadi darde go gasteɗe juulede ɗum no woodi sartinde wiɓe nayo feƴƴu ɗon kono min yaadi allah e ko feƴƴi ɗum ɗon ɓay hay ko juulugol jemma wiya tertinima noon si tawi tabiti e kamɓe koɓe hoolaɓe kadi gasteɓe jokkede waɗuɓe ɗum yamirɓe ɗum waɗi yaadi allah e muɗum kono fof mu yontigi debbude ɗum o heɓa ɗen so tawina ɗen ɗon heeɓi yo woodu ɗo ko juuli jemma o anni o ko salatu hajjir ko ɗaɓɓitugol oɗo jemma laylatul qadr ko wurnitugol ɗeɗo jemma yimama sasama wurniti e muɗum waɗɓe koñe wiya yimɓeɓe wonnama dewal ngal haɗade sumaye o allah subahana taala ko nete wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin rew jooma maɗa ha mayri kalimatu yaqin fi hadhihi al-ayati an al-maut so wawi hengina aɗo kasot mudassir hatta atana al-yaqin on gelɗe joni noon haray musidɓe julɓe tedduɓe e ko ɓuri mawnude hulɓi ko ɓuri mawnude e dewe ɗin fof dewe golleteɗe ko julde nden ko ɗo sena satamaji awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama salat waɗuga salat ɓe maki ko adete daranede golle neɗɗanke ñande dalngal ko julde nden e riwaya goo ko in saluhat e riwaya goo ko in kamulat mi mana so tawi julde nden timmi ma ɗum nde moƴƴi ha gasi haray daratake ko lutti e dewe e fof ɗe validete kono si tawi julde nden nde manquima nde sellani hajju daratake sadaka daratake sara on tigi ɓeɗomal kisaba o gelke ko ɗum waɗi si allah subahana wa taala marani lette ɓurɗe mawnude ɓurɗe musde e lette ɗen fof yimɓe juuloɓe tigi kono arana julde regel men o waylul lil musallin alladina hum an salatihim sahun bone lette seydna abdoulah ibnu abbas o nanda kon ɗuwete wayl o wi ɗum ko koloji jeeya ɗum e koloji yiide jahannama ko tata yiide jahannama ngen tigi ñande o ñande toroto allah laaɓi capanɗe jeɗɗi allah woɗɗitinge e waylu juuloɓe tawa juulta e leyre ma julde mum sella ma hara julde nden ƴettata 1 minute 30 secondes ko ɓen ɗo woni allah subahana taala yewtiri mon amma kamɓe juulatake jumnelaɗo maati al ahadu baynana wa baynahum as-salat man tarakaha faqad kafara ɓe maki ahdi men hakkude men e heferaɓe ɓen ko julde nden kala tertiɓe julde ren haɗa o heferde ni kono joni noon si tawi goɗɗo kanko dewal makko julde makko fof koye suumaye ma o julta e o fadilaji oɗo haray sifa e lette saddimo si tawi on tigi tubaɗo o ruttitaki eno gandi ka sortu mariam
Allah subhanahu wa ta'ala mo yewti fi gaƴi fi généraux ji hemɓuɓe décoration ji jani moɗanaɗi ko waskur fi kitabe mariam non waskur ha gaƴi moɗanaɗi décoraɗi haalaɗi muɗum ɓay ɓen feƴƴoyi no woloy fi woɓɓe wi fa halafa min ba'dihim khalfun adaa'u salat wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya Allah dali ɓay noon ɓe moƴƴuɓe ɗo feƴƴi woɓɓe aroy ko ɓe taw ko yeebu ko joddani Sayyidina Abdullah ibn Abbas ka tafsir aya on o wi matara ko salat wa kanu yusallun wana o wi ko yimɓe ɓe tata ɓe tertaki julde nden hay ɓe juulayno kono ɓe juulata e waktu ɓe haajaka konno juulirte si julde nden woni ɓe andan wattirte hay pus ɓe juuli yo e suuma e sifa ɓen ko ɓen Allah daadi ɓen ɗon kadi ɓe bugoyto e nder hayya ko catégorie kadi ɗiya koloji ɗa kadi on ko ɗiɗo kadi ɓuri hulɓinade wayluji ɗi nden o ngel kala ɗum sabbi ɓen ɗon haɗa ɓe wiya sukaɓe ɓen dewal ngal suumaye ɗo yoɓe jokku kadi dewal ngal ɓaawo suumaye on kañum kadi ko par ce que koɓe tagiraka fii rewgol Allah subahana taala noɓe perde seconde goto sakko minute ma ɗum leere nde ɓe rewani Allah subahana wa taala ko ɗum wawa ɗum ɓe wiide ebo sarajo hande ɗo ɓe yiɗi toujours safana bolon wono kala sontana dalno ɗaɗen mum ma salakum fi sakargalo lamma ɗum nel musallin par ce que man firo mon gonno weela jamanu on mbiɗa yiɗo salhamen on aya ɗon ɗe mum min anda no min eto min wuɗɗito ɗiɗo ɗen albalawoji sabimbinanedi neɗɗo on albalawo par ce que noon nadatugol Allah ɗo ɗen heɓugol foti e weeli aduna wona ɗum woni keɓal ko heɓugol foti e weeli laharan ko ɗum ɗon woni keɓal ngal are ɗo kadi no tinniri fi julde min anda ko jiɓɓitino nder ton ɗen mo tatare no arina jooma hakkille kesude na ko noon woni no holli ɗon noon yimɓe ɓen no cati e gi aduna wi ɗo kono gi ko gi mere fuu wala fuu yimɓe ɓuri fewjaynoɓe e nokkeeli go'o gera ko faala ɓe tettorade doyi babiraɓe tettike geɗalɓe tettike ɓeynguli tettike ɓe leñande ko ari ko kamɓe wano noon kadi ɗum jokkondirirta ko woni sooɓe ko luttata ko wallahi ko maloro nde laata ko aljanna ɗum woni sooɓe ko gelti jonnon aya mo yoɗɗon fi mum ɗon fi on no hawni mo ara e surat mudassir ko aya sipiiɗo noniji lettere mo gandi ɓuy fama ko wiyete jahannama si wiyama jahannama no wawi si wiyama maison centrale ko kaso ngo wiyete jahannama cellule ji ɗi no serti mo waɗi maison centrale no andi ton ka ɓeynata C4 kañum e ko ɓeynata showroom kañum e ko ɓeynata hono wiyete infirmerie e sifa ɗin peeji no serti nokkeeli ɗin maison centrale koɗo waɗi yimɓe ɓuyɗomo ɓe monani wo e naɓdemo nder ton ɓe sikka o maaya e joni o gelete donc no serti wakadalika kadi ko wiyete jahannama ko kasoji mum ɗi no serti embere golleji bonɗi ɗi naataɓe toon ɓe gollidi hay maison centrale ɗo nanguidaɗo e pinka kañum e warto ha gasi e sifa ɓen kañum e piiji gono taw wona nokku goto woni fi muɗum nder ton on gelete ko ɗo si Allah daali laha sab'atu abwabi li kulli babin minhum juz'un maqsum on gelike o wi kaso wiyete ngo jahannama gon mari cellule ji jeɗɗi dambuɗe jeɗɗi geɓal kala e naadeteɓe ton ɓen no mari ka naatata noon embere ko golli jonno woɓɓe noon addoyte ɗon e cellule ko kaso go no wiye sagara malaikaɓe halfinaɓe ɗon ɓe si yiiɓe kamɓe tigi ɓe ngalɓe kono gonno ngel ɗo ha ko feƴƴi huɗama feƴƴi lata tawi ko ɗo arto ɗo moƴƴaɗi qalu ma salakakum fi saqar kono wadde on sakar tawi bone ɓurɗo mawde mo ɓe addi watte on tawo ko julde qalu lam naku min almusallin hari men jeyaka e juulde hari men alama juulde nde julde mi yimɓe yewiti fi muɗum tawi ko ɗum ɗo woni bonnere maɓɓe ko o addi ɓe ga sagara yiite nge Allah yewti fi muɗum so ari ka sorte mo dassal fayde sengo boowal fof muɗum ko fi nge yiite ƴewi ka ayon fuɗɗi o ma ja'alna ashaba annari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum iwi ɗon ɗen ha ka innaha la ihdal kubar no hiran bil basar on gelike ɗum ɗo fof on tawa payda ko sengo ɗerol fof woni ko fi yiite wote wonata ɗo dal innaha la ihdal kubar e nere ndin yiite ɗo gengi wona no ngande ɗum ko gooti e jani ɗin no nadiran bil basar ko avertissement wonande ɓanndin ɓanndin ke yo reeno kala ngal ɓe fallirta hara naɗon ɓe aroyi ko ɗum wasi ɓe aroyi ɗo malaika ɓen si yiɓe wiya e on ko ɗum addi on ɗo ma salakakum fi saqar ko ɗum addi on sagara qalu lam naku min almusallin hay men laata nooki meɗen juula wa lam naku nut'imul miskin hay men ha jagga e tambitagol e ñammingol miskin ɓe wa kunna nahuudu ma alhaidin hay kadi meɗen jumpita e jumpoɓe hatta atana al yaqin ha mayde men ari tawi men tawi ko
min jokkuno ko ɗum addi men saka o mandi fi julde nden ino nder to sukaɓe wata ɓe fijir julde nden ɓe juulu ma ɓe kuuta ɓe magaña kon tigi yokkino juulu ɓe andi so juuli o atte par ce que ɓura ni attune solata inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar on deliti ɗum ɗo gono nder ton aywa hande auditeur ɓe évasion guine en weltanike Oustaz Mouhammad Tayibou Ba e nder ɗeɗo ɗum yewtere maɓɓe hakkude nde tawi nde wirdanaki hay goto sago meɗen ko continue yeyde tun ha darorde ala tellement ko tawi jama on no weltara makuji maɓɓe ɗin tentini ko tawi yewtereji maɓɓe ɗin fof ko mahi to tafsirul Qur'an hay Oustaz toujours mako on meɗen watte soke moɗon ko waɗi fi ndeɗo ɗen julde e ɗiɗo ɗen moƴƴereji hanade waɗede tawi ɗiɗo ko hanuɗi ɗi jiyaɓen hani toppitade muɗum ñentinane laɗo sallllahu alayhi wa sallam ka julde teppito ñentinane laɗo sallllahu alayhi wa sallam ka waɗugol sadakaji ka waɗugol ɗiɗo ɗen moƴƴereji ko tawi hande boyi no welsiɗi si wona saliɓe na sina saliɓe ka ko yowodiri e julde nde wo o wonɓe wurduɓe imma ɓe yawa ko ɓe okkata kon ɓe yawa ko ɓe jogii kon ɓe ama ittugol sadaka kon ko ɓe jogii ɗon ɗen hon hare tammi ɗum ko woɗɗiɗo kono hare mbiɗa yiɗo résumé men ɗiɗo ɗen piiji ɗiɗi seeɗa ka rerɗingol jama on ko yiltito rerɗinon jama on par ce que en waɗi tarriba en waɗi tarhib ka fiideɗo ɗen hon julde mbeɗa yilti kadi en rerɗinan men jama on fiideɗo ɗen hon julde après e ɗiɗo ɗen sadakaji moƴƴiɗi haɗano waɗede ɗo ɗen nder minute aji daɓɓi inchallahu tammeɗen on ko yonɗo ɗin piijiɗi ko yiɗude e ɓuura juulugol yittugol sadaka ɗum ko yiidu ɗum e ɓuura ayde piijulgol jammaɗen ko jamɗen ko ka soratu sajat tatajafa junubuhum anil madaji yakhafuna rabbahum yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna ka alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna tasawwur bagar ɗum no yaadi on gelike tentinima o saa'i ɗo fewndi ɗo hannde piiji fof no dari golle hino dari programme ji ala marsude fewndo ɓurɓe ɗurde man ɓe tano woɓɓe no mari tuumuji ka magasin ji maɓɓe ka cuuɗi maɓɓe julɓe immoɓe maɓɓe ronka ko defa e nder ɗo lewru suumaye wallahi no ɗuɓɓi ɓe nodda ɓen waade kondugol sookeje ɗen ɓe yaña ɓe hokka nene Aisha radiallahu anha ɓe maaki moodi maɓɓe ko dokko nena sasno ɓe maaki no koɓe ɓurayno hokkude koye nder ɗo lewru suumaye ɓe nodda yimɓe ɓen ɓe juulugol jerna e juulugol waktuuji ɗin e nder ɗo lewru suumaye e jantagol inde Allah subhanahu wa taala e janngol Qur'an eɗen tentina noddugol ɓe fondugol sookeje ɗen itta ɗiɗo sadakaji moɓɓe o jiya inchallah rew sa tawi bo haray ɗo ko kalima khira men ɗaɓɓirta on wasiye huɓutuɗon haray komɓen émission meɗen on inchallahu taala haray mi anditinayi on oɗo émission o wawi no retrude kadi yiitoydemo ka réseau sociaux ji mana ka Facebook o ha e laawi goo e laawi réseau sociaux ji inchallahu taala wawa neftorde fi ka ɗoɗe mum dina meɗen tawi Oustaz kalima khira waɗanon en du'a homɓe yewtere meɗen nde inchallah alay ko nodde yimɓe ɓen koye kurol Allah e ɗumagol e golleji moƴƴi e insinagol jama yo insino moƴƴa ndenawnaɗo yaha no daali wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun subhanahu wa ta'ala wonani no letta ɓe si tawi ɓe insinaade jama yo insino ndenawnaɗo yaha Allah naɓa nde e torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah moƴƴinaji allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الاسلام والمسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وعلى صحبه بالعزه عما يصفون السلام على المرسلين abono ko sen Oustaz Tayibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendomo wona ko sati a waɗira suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengole vidéo ɗo ko spécial fi bayana Oustaz Tayibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fo ko ɗo tun abonoto